Bangemini bathi zonke lezi zinto labhekene nazo usenzile kangakhalela. Ngoba usenzile akakhalela wakhalela uzumekile. Kanti abazi icala eliphula ingubo langene ezumekile. Bathi nawo uphula ingubo wangena udlengulile. Bamphetha ngobende benkomo angayidlanga. Wathi inkosi yami kanti kunjani emhlabeni wakhala ngenkosi emhlabeni wakhala uzenkosi enyameni. Yena wayibona ngathi kuyathi movie emuntu impilo yakhe beyiphendula isithombe bemframe evenini bemvalela amasongo kasigonyela emkhalela. Unkosikazi nabantwana bemkhalela iphoyisa lifune kulalela. Lithi lalela lokuthatha phambili manje kuphela edinga ukuchazela. Esitoksini wayiphila ngomkhuleko ethi konke ngikubeke enkosini. Lashayila ngalecala enkantolo eboxini. Ebhize bachazela ethi ngiyacela ningikhulula kunaqala ngiyindoda elungile ngisoze ngawenza lawo manyala ngiyasonta ngabumshisi ngamagama emsonta icala lamgweba ijaji lashapha ngesando lamgweba eminyaka yena washapha ngonyawo wathi noma kunje ukholela mangizothi nyaka nomithunzi sakhe esehlangene nezinyembezi emehlweni akhe maziwa ngoba namhlanje emphakathini besaziwa njengomdlenguli isihlobo nabangani bemphendukela nakaphendulanga bathi inkosi izomphendulela yize namhlanje ngaphakathi uNkulunkulu akekile ukumkhonza uthi umuzwa ngaphakathi uthi kulezi insimbi bavalele inyama kepha umphefumulo uyakwazi ukuphila ngaphandle kwenyama esikene nginaso ngiyosinika uThixo angeke ngifele ngaphakathi nakuzo lezi insimbi uThixo angeke ngifele ngaphakathi wathi kulezi insimbi hayi konje sibalekile ngiyabona